Demikian kisah ketemu di parkiran ya. Akhirnya menjadi suami istri. Ini si Jimani. Next si Jitong larang awak. Si Jimani. Nganggur lagune si Jitong mau bali-bali ke desanya betul nggih. Minimal lo. Ayo Mbak. Nemen Mbak. Nemen boleh. Pak, nemen niku. Iki karo prawane iki. Ayo perawan. Nemen lagi. Iya. Masih ora kepadan. Lah kan aku depung esuk.